Khala zenze nje khumbula usuku wayelwa ngalo umdala manje. Bayekhona amameya, ayekhona ama-MPs, zazikhona izinduna kanye laba abalisa manje. Osiwela kanye labo omdala uGumbo kanye labo omdala uGambu manje. Khala senze nje sokududuza umndeni wakomoyo madoda. Siduduza abazali bakhe kanye lengane zakhe kanye lezishukulwane zakhe madoda. Omjano sachoza. Abanye abantu bayazibuza ukuthi umfana wazi wahlabela ingomelo sizi kangaka ngabe kwenze njani manje.
kufanele libe lazi iqiniso. Zazi bezahlala phansi lo mdala sihleli indaba zamabhendi ngonyaka ka-2022 manje. Njengoba engasekho emhlabeni mina ngisakwazi ukuthi kufanele ngenze njani manje. Umdala lapho ufikela khona ucelelwa yimunicipal uJB umuntu ongazide kapi yaseTsholotsho khona lapho esidisa senanda phela amaphika nkani isibali soze ngikhohle igama lakho uzohlala ngibiza njalo sibale noma kuyale kumhlaka abantu ngithi mina delele thunda abantu siyabona amantendi. Awushebantu zaselethe bakhambe sezamona yela